بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. İsra suresi. Bani İsrail Yakup'tun baldarı Bani İsrail'ler jönünde düşkön sürü Bani İsrail dep ataladi. Sürünün başı jaratkan Allah tabaraka ve taala subhanallazi Allah taala subhana usabbihullah Allah'a tasbih aytam. Jaratkan Allah taala özünü müşrikler, kafirler, ateistler Allah'ın sıpattagan sıpattan barudan taza ekendigin, Allah bardır nese kudretli ekendigin, Allah bardır kemçiliklerden taza. Kudretli zat özüge tasbih menen başlaydı. Allazi asra bi abdihi. Al kudretli Allah özünün bendesi menen bir keçede jürdü. Minel mescidil haram, Mekke'deki mescid-i haramdan ilal mescidil aqsa, Aqsa meçidine. Allazi barakna havlehu. Aqsa meçidinin aylanasını en berekeli kılganbız. Liruriyahu min ayatina. Bendebizge dagı bir Allah Taala'nın kudretli zat ekeninden bolgon alamat, belgiler, kudretlerdi körsetүү üçün innehu huves semiul basir. Albatta Allah bardyk nerseni uguuchu jana körүүчү. Jaratkan Allah tabaraka ve taala Aqsa meçidinin Kudus'un aylanaсын en berekeli kılıp jaratkandığı mömö jemiş menen emes. Paygambarlardan jana ошондой эле көптөгөн береке бар үчүн Allazi barakna havlehu aylanasını en berekeli kıldık deydi. Allah Enbiya suresinin 71. ayetinde وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Jana biz İbrahim menen Lut ekөөsүn alamlar üçün berekeli kılgan jerge Kudus Aqsaga kutkarıp çıgarıp jiberdik deydi. İbrahim aleyhisselamdı, Lut aleyhisselamdı çıkargan jerde Allah tabaraka ve taala berekeli deyip ataydı. Enbiya suresinin 81. ayetinde وَلِسُلَيْمَانَ رِيحًا عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Jana Süleyman'a uçkul şamaldardı moyun sundurduk. Allah'ın buyruğu menen, Allah'ın buyruğu menen, jana Süleyman aleyhisselam'ın buyruğu menen biz bereketli kılgan jerde jelip turat deydi. Al Kudus'ta Aqsada. Biz har bir nerseni bilүүчү bizde jaratkan Allah tabaraka ve taala. Urmatlı Müslüman bir toğanım, Aqsa jönündө, Masjid-i Aqsa jönündө köptөгөн ayatlar, Kudus jönündө köptөгön hadisler kelgen. Bugün aylanasında tınçlık bolboston Allah'ın düşmanı bolgon Yahudiler, baskınçılar Aqsanın aylanaсын musulmanların jerin baskan baskınçılar menen musulmanların arasında bolup жатқан nerse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan Abu Davud öz kitabında çıkaran hadiste "Men ahalla bi haccetin aw umretin min al mescid al aqsa." Kimde kim Mescid-i Aqsa'dan umra üçün, cihac üçün tahlil aytıp çıksa, ihram baylap çıksa, ilal mescid al aqsa, Mescid-i Haram'a gufira lahu ma taqaddama min zambihi, anıtkun bardı günahları keçilet ve ma taakhara kelecek günahları keçilet. Aw vacabat lahul cennet, jağa beş vacip bolat deydi. Hurmatlı Müslüman bir toğanım, İmam Bukhari çıkargan hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve la tushaddu rihalu illa ila salasa masajid. İbadat için 3 meçitke kurcunuzdu, cügüңүздү baylanıp, başlığınızды alıp sapar kılsa olur. 3 gana meçitke. Başka yer yüzündeki meçitler bardıq, hiçbir ayırması yok. 3 gana meçitke ibadat niyetinde çıksa olur. El-Mescid-i Haram, Mekke'de Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Medine, Medine'de Peygamber'in meçinde ve Mescid-i Aqsa, Palestina'da Aqsa meçidine ibadat niyetinde çıksa olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem as-salatu fi Mescid-i Haram bi 100.000 salat. Mescid-i Haram'da bir namazınız
100.000 намазға тең келген сауап аласыз дейді. Уа масжиди набауи, пайғамбардың месінде, уа масжиди, пайғамбар менің месінде, би альфи салатин, бір намазыңыз 1000 намазға тең келеді. Уа масжиду фи бейтил мақдис, бейтил мақдисте масжид ақсада оқылған намаз би хумсумиа салатин, 500 намазға тете келеді. Урматтуу мұсылман бір туғаным, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 13 жыл иманға Меккеде дават қылды. 10 жыл мұсылмандардың саны көбейген жоқ. Пайғамбардың үйінде дайым иманға бірінші келген Хадича енеміз малы мүлкіменен, сүйісіменен қолдаған болса, сыртқы дұшмандардан қорғаған пайғамбар алейхиссаламдың жағын атасының бір туғаны Абу Талиб. Екеуісінің пайғамбарлықтың миссиясын 10 жылы қаза болады. Пайғамбар ошол жылы Меккеден 80 шақырым алыс Таифқа барып, адамдар иманға шақырады. Таифтықтар да пайғамбар ташбаран келіп қуған кезде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің туылып өскен жеріне Меккеге біреудің қарамағында кепілдігінде келеді. Ошонда қайғырып Меккеде пайғамбар түн ұйықтап жатқан кезде Жабраил алейхиссалам Бурақ менен келеді. Бурақ эшектен чоң, аттан кішіне қачыр. Абу-Бақай Бурақ менен келіп пайғамбарды бір түнді ушул Исра сүресінде пайғамбар алейхиссаламды алып жөнеді. Ал Бурақтың bir қадамы адам bir қарағанда көзіңіз қайсы жерге жетсе, bir қадам ошонча екен. Лейлен кеченің bir бөлігінде, бірақ тилекке қарсы атеисттер өзінің ақылына, бенденің ақылына тез салғанда қантып bir кечеде төменен bir айда жете тұрған жерге барады дейді. Заманды жаратқан Алла, мекенді жаратқан Алла, Алланың бір күн бол деген нәрсе болады. Жаратқан Аллахта бар bir кечеде масжид минал масжидил харам, араб тілі миндан, Мәсжид харамдан илаға, илал мәслақса, мәслақсаға. Бұл аят түшкен кезде Кабаның ішінде 360 бұт бар әлі. Бірақ Аллах Тағала пайғамбарымызға сүйіншелеп қайғырбағын келешекте бұл мешіт болады демекші. Мәсжид харамдан илал мәслақса, ақса мешітіне. Бүгін Яхуди қараса, ал мешіт бойдан қалады иншалла. Илал мәслақса, Мәсжид ақсаға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келді де, мешіттің қалқасына өзінің Бұрақты байлады. Байлағанда себепті атқару. Кіргеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тағала бардық пайғамбарларды жиына берді. Адам атадан Нух пайғамбар, Муса, Иса бардық пайғамбарларға 2 рекет намаз оқыды. 2 рекет намаз оқылғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Ме'рад 7-ші асманға көтерілді. Бұл эмне демек, урматтуу мусулман, бардық пайғамбарларға біздің пайғамбарымыз иман болғандығы, бардық пайғамбарлар бүгін эстафета insaniyattın tavhid imanға келуші, ey Muhammed, senin жана сенің үмметіңнің мойнына аманат деп пайғамбарға тапшырылды. Бәлкім Мәсжид Ақсада саға жана сенің үмметіңе аманат дегендей ошо Мәсжид Ақсадан пайғамбарға тапшырылған келіп, пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам асманға көтерілді. Урматтуу мусулман бір туғаным, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Ме'ражға шыққан кездегі бұл мәселеміз емес. Ме'ражда Аллах Тағала 7-ші асманда 5 вақыт намазды емес, 50 вақыт намаз фарз қылды. 6-ші асманға түшкенде Муса алейхиссалам, я Мухаммад, жаратқан Аллах Тағала саға емне белек берді, емне бұйрық берді, Аллах Тағала маға үмметіме 50 вақыт намаз оқуны фарз қылды деді. Аллах Тағаладан жеңілдік сұрағын, үмметің 50 вақыт намаз оқи албайды. Мен Бани Исраил менен пайғамбар иштеген адам затының жалғаулығын білемін. Аллах Тағаладан жеңілдік сұра деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаратқан Аллах Тағаладан жеңілдік сұрады. Ақырында 5 вақыт намаз фарз қалды. Жаратқан Аллах Тағала ұлылығыма, жалғыздығыма ант ішемін, егер сенің үмметің 5 вақыт намазды оқи тұрған болса, бірінші фарз қылған 50 вақыт намазını соғыны берем деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Ме'раждан алып келген ең чоң белегі бұл намаз. Урматтуу мусулман бір туған, о намаз оқыған мусулман, сен намазыңда жөнөкөй эле намаз оқыбастан Мәсжид Ақсаны ойлоп оқыгын. Мәсжид Ақсадан пайғамбар көтерілген кезде бұл 5 вақыт намаз фарз болған. Бізді әр намазда Ақса мешітіне Құдысты бізге ескертуші бір мәселе, урматтуу мусулман бір туғаным. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кейінчерек ал Мәсжид Ақса Құдыс еврейлердің, христиандардың қолында екенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға аятта Субханаллази асра би'абдихи лейлен минал масжидил харам илал Мәсжид Ақса. Мәсжид Харам пайғамбарлықтың қаншан жылы?
Пайгамбар саллаллаху 23 жыл пайгамбарлыкка 13 жыл, 13ке 8-ди кошсоңуз 21-жылы келип Меккени кайра ачып Масжиди Харам болду. Hazreti Umar'dın zamanında Müslümanlar Masjid-i Aksa'nı Evreylerden, Yahudilerden aldı. Al kezde urmatlı Müslüman bir toğanım, Hazreti Umar Amir-i Müminin askerdi yönetken kezde, al kezdegi Masjid-i Aksa'dağı gayri dinler Masjid-i Aksa'nın Kudüs'ün açıkçılığı hiç kimge bergen yok. Bizden kitaplarda yazılgan yol başçı jetekçi al emes dedi. Al kezde alar Hazreti Umar'a katçı, Hazreti Umar Madina'da. Amir-i Müminin bizge Aksa'nın Kudüs'ün açıkçılığı berbey jatat. Hazreti Umar özünün kızmatkeri menen Masjid-i Aksa'nı közdöy yol aldı. Bir tö, iki adamga bir uloo yok. Adiletli Hazreti Umar töөнün üstüne oturat, 100 ayat okugandan düşüp, kızmatkeri oturat, 100 ayat okuydu. Andan keyin ekөөsü 100 ayat menen töөнü jönөкөй жетелейт. Hazreti Umar Kudüs'e kelgen kezde üstünde kiyiminde 17 jamağı var eken. Eski kiyim menen janındagılar çurkap gelip, Amir-i Müminin, siz kiyiminizde almaştırsanız, biraz yaşlığa girseniz, sizin padişahlığınızı bular sezsin dedi. Hazreti Umar usul sözde aytdı. Nahnu kavmun a'azzanallah bil İslam, law ibtaghayna'l izzete fi ghayrihi la'azallanallah. Biz uşunday kavmumuz, Allah bizdi İslam menen sıyını kadır bartı kıldı. İslam dini menen bizdi aziz kıldı. Eğer biz kadır bartı İslam'dan başka da izlesek, Allah bizdi kor kılat dedi. Kara taqdirdin tamaşası Kudüs'e kirer kezinde töөнü жетелөө Hazreti Umar'a kezek gelip kalat. Kızmatkeri töөнün üstüne oturup Hazreti Umar töөнü жетелеп Kudüs'e kirgen kezde Kudüs'ün aylanasındağı Yahudiler jana Hristiyanlar Kudüs'ün açkışını Hazreti Umar koyup bizdin kitebimizi adiletli padişah uşul deydi. Urmatlı Müslüman bir toğarın. Nahnu kavmun a'azzanallah bil İslam. Allah bizdi İslam değil, kiyim demez. Kadır barkınız. Siz Allah Teala bizdi İslam men nazı kıldı dedi. Eğer İslam'dan başka yerde kadır bartı izlesek Allah Teala bizdi kor kılat deydi. Hazreti Umar Aksa'ga kirgen kezde Peygamber Mi'rajga köterilen sahra taş anın üstünde Hristiyanlar bunu korkuluğu için alar taştandı, musur taştaydılar. Hazreti Umar'dın buyruğu menen tazalandı. Hazreti Umar jengiş gün emne kıldı. Askerlerin jiyip juu verdi mi? Yok. Jaratkan Allah Teala'ga namaz okup tünü menen iylap çıktı. Jaratkan Allah Teala'ga şükür kılıp. Al urmatı Müslüman bir toğanım Müslümanlarda kala verdi Hazreti Umar'dın zamanıdan. Müslümanların kolundan kaçan ketti. Müslümanlar kadır bartı kiyim gecede mingen baylı maşinesinde uloosunda baylığında izlep İslam'dan alыстап kalgan kezde hicrattın 492 yılı 1099 yıl. Miladi 1099 yılı al Müslümanların kolundan ketti. Fatimilerden zamanında. Fatimi'nin jetekçisi jol başı şol kezde Salibiler Kristovoy Pahod. Hristiyanlar kelgen kezde meni jana menin janımda kızmatkerlerdi öldürбөгүн деп aga kança belekler menen Aksa'nı Masjid-i Kudüs'ü kayra tapşırdı. Al kezde urmatlı Müslüman bir toğan Kristovoy Pahod bolup Hristiyanlar kelgen kezde meçitin aylanasında 70.000 Müslümandı öldürüştü. Kala verse meçitke kirgen kezde alardın jetekçisi adamdardın denesinin, mayitlerinin üstünden kandı basıp öttü. Urmatlı Müslüman bir toğanım meçitti talkalap, kerek bolsa al jerge olar, oşol jerge özdөрünün kural jarak koya turgan jeri kılıp, jana askerlerge bir bölümü kılıp, başka oşondoy jaman işler menen başladı. Biroq urmatlı Müslüman bir toğanım, Masjid-i Aksa kayra Müslümanlara kaçan geldi. Müslümanların koluna kaçan kayra kayttı. Kaçan tapşırıldı? Hristiyanlar 1099 1098 yıl algan bolsa, kayra Müslümanların koluna al urmatlı Müslüman bir toğanım 1188 yılı. Kayra Müslümanlara kantip aytadi. Cuma günü, kaysı günü eken? Cuma günü Rajab ayının 27-sinde 1188 yılga dal keledi. Kayra Müslümanlarga Masjid-i Aksa'nı kim alıp berdi? Kudüs'tük Müslümanlara kayra kim kaytarı berdi?
Урматтуу мусулман бир тууган, ушул жерде кулагыңарга күмүш сырга. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүндө Аксада, Месжиди Кудуста болуп жаткан маселе, Газада болуп жаткан маселе бир гана палестиндердик эмес. Ар бир мусулманга тиешелүү маселе. Ар бир мусулман муну түшүнүш керек, тарыхын билиш керек. Ал мечит улал кыблатайн. Эки кыбланын биринчиси. Пайгамбар Исам Меккеде намаз окуган кезде, Мадинага келгенде 6 айга чейин Аксаны карап, Кудус мечитиге, Масжид Аксага карап намаз окуган. Эки кыбланын биринчиси. Сәлисул харамайни шарифайн, 3 ыйык мечитинин 3-чүсү. Бул мусулмандардын тарыхы бекем билиш керек. Урматтуу мусулман бир тууган, Najmiddin Ayyub. Najmiddin Tikrik şahrında, Iraq'tın Tikrik şahrında amir, gubernatör deyisizmi? Ne deseniz dayır, minister deyisizmi? Bir jaşı ulgaygangacha uylengen jok. Asadiddin, ata ağasının atı Asadiddin. Dindegi arıstan Jolbors. Enim emne üçün uylenbeysin dedi. Tatıktуу maga ayal bolo oturgan ayal taба элекмин dedi. Maga kim ayal bolot eкен, maga bir tatıktуу ayal керек dedi. Asadiddin айтты, каалайсың бы? Малик-Шах падышанын кызыга мен жуучу болоюн dedi. Бул Султан Мухаммад ибн Малик-Шах Салчукилердин падышасы. Салчуктардан болгон падышанын кызыга жуучу болоюнбу dedi. Жок, ал кыз мага жарабайт dedi. Мен ойлогон кыз менин максатыма мага аял боло албайт dedi. Najmiddin аны каалаган жок. Анда сыйлады вазир. Низамул Мулк деген вазир министрдин кызына сүйлөшөйм амбасилерден. Жок, болмойт dedi. Ал да мага аялдыкка жарабайт dedi. Агасы Асаддин таң калды дагы, сага падышанын кызы жарабаса, вазирдин кызы жарабаса, кимге үйлөнөсүң dedi. Najmiddin айтты, мен үйлөнө турган кыз, мен ушундай ниет кылганмын. Менин өмүр жолдошум менин колумдан жаннатка бейишке жетелей турган аял керек. Мен ушундай аял үмүт кылам. Мага бир бала төрөсө. Менин балам ушундай тарбия кылса, менин балам мусулмандарды ойлогон, мусулмандардын көйгөйү менен жашаган, мусулмандарга кайра Масжид Аксаны алып берсе деп үмүт кылам. Ошондой жигит төрөй турган аялга үйлөнсөм dedi. Аны кайдан табасың dedi. Najmiddin ошол кезде Иракта Тикриттен экен, Тикрит шаарында. Тикрит менен Аксан арасында канча километрлер алыстыкта. Бирок анын жүрөгү мен Ирактамын, Палестинде эмне болсо болсун деген жок. Мусулмандарды ыйык 3-чү мечитин кайра алып берсем, мен колумдан келбесе, менин ушундай балам болсо dedi. Урматтуу мусулман бир тууганым, бирок ошого карата аял издеди. Үйлөнө турган аялдын сыпаты ошо. Андай аялды сага кайдан табабыз dedi. Бирок айтты, ким Аллах Таалага ихласын туура кылып, жараткандан жакшы ниет кылса, Аллах Таала берет dedi. Мен Алладан сураймын, бендерден үмүт кылбаймын dedi. Күндөрдүн биринде Najmiddin мечиттеги шайхтардын сабагына барат эле. Мечитте устаздардан угат эле сабакты. Күндөрдүн бир шайхтын сабагында отурса, парданын артынан бир кыздар суроо берип баштады. Najmiddin'den шейх устаз, кечиресиз, могу эжекелердин, карындаштардын сурооуна жооп берип коеюн dedi. Макулдук бергенден кийин баягы кыз сүйлөгөн кезде шейх айтты, кызым, мен жөнөткөн жигит менен мамилеңер эмне болду? Жуучулукка жөнөткөнмүн dedi. Парданын артындагы кыз, устазым, ал жигит мага жарабайт dedi. Ал жигитке турмушка чыкпаймын dedi. Эмнеге жарайт? Байлыгы бар, сулуулугу бар, башкасы бар. Устазым, мен үмүт кылам dedi. Мага ушундай эр керек. Мен ал мени бейишке жетелесе. Жана мен андан бир бала төрөсөм, баламды ушундай тарбия кылса, ал менден төрөлгөн бала Масжид Аксаны кайра мусулмандарга алып берсе деген үмүт кылам. Мага ушундай күйөө керек dedi. Бул сөздү уккан Najmiddin'in айткан сөзү, бул пардардын артында айткан кыздын сөзү. Ошол кызга үйлөнгөндөн кийин бул Najmiddin'ден жана Малик Ситтил Хатун, мындан төрөлгөн бала Салахиддин Аюби. Салахиддин Аюб төрөлгөндөн кийин урматтуу мусулман бир тууганын Масжид Аксаны кайра мусулмандарга алып берген ушул ким экен? Салахиддин Аюби. Ал араб эмес. Салахиддин Аюби
күрттөрдөн. Dinimizde bu ulutqa başka karabayt. Bu Araptardın iş eken degen masele emес. Urmatı musulman bir tuğanım, oşoluktan men aytayın degen masele, biz urmatı musulman bir tuğanım Aksa meçi süylөгөн kezde, bugün bol жаткан окуяларды бул ошол Палестинага тиешелүү деп ойлобоңуз. Ал бардык мусулмандарга тиешелүү маселе. Мусулмандардын колунда келе берди. 1967 жыл. Бул жерде бардык сабаттуулар отурат. 1948 жылга чейин дүйнөлүк картада Израиль деген мамлекет бар беле? Урматтуу мусулман бир тууганым, жерин келип басып алды, мамлекетин курду. Бүгүн анан кийин жерин коргогондар террорист, кол салгандарчы. Байкуштар таш менен башка менен өзүнүн жерин койгон. 1969 жылы булар кайра Масжиди Кудуска Аксага кирип, аны талкалап, ал жерде бийлери менен, таңсалары менен, башкалары менен канча адам жасабаган жаман нерселерин жасады. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн балдарыбызды, кыздарыбызды үммөттүн гамы менен, үммөттүн кайгысы менен кайгырып жашоону үйрөтүшүбүз керек. Балдарыңды бүгүн ар бир ишетте отурган. Балким 90%, 70% Мессини сураса билет. Роналдону сураса билет. Жана башка оюнчу, бийчи, ырчыны билет. Анын хоббисин билет. Керек болсо анын жакшы көргөн тамагын билет. Канча контракт менен, акча менен футбол ойногонун билет. Бирок урматтуу мусулман, Салахеддин Аюб жөнүндө, Масжиди Акса жөнүндө, Масжиди Кудус жери жөнүндө эч бир маалыматыбыз барбы? Нуъман ибн Баширден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам риваят кылган хадис, пайгамбар "Масалул муъминина фи таваддихим ва тарахумихим ва таатуфихим مثل جسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imandılarının bilimdigi deydi. Alar imandılar mı? İmandılarının bilimdigi deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir dene siyahtı. Eğer oşol denenin bir jeri zaka jese zırkırayt, tınçık eti bütkül dene. Bir jeriniz oğurup kalsa taң atkıça başka, tişiniz oğursa, uykunuz kaçat, tap çıgat. Ошол сыяктуу урматтуу мусулман бир тууган, Палестинадагы мусулмандарга биз кайгыра билдикпи? Бир денебиздин бөлүгү экен. Мусулмандар биримдигинде бир дене сыяктуу. Эмне болуп атат? Жок дегенде бир дуа кылдыкпы? Силахул муъмин ад-дуа. Имандуудун куралы дуа. Ооба биз алыстабыз, биз башка мамлекеттебиз. Биз жок дегенде дуа кыла алдыкпы? Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Ал-муъмину лил-муъмини кал-буньян яшудду бa'духа бa'д." İmandı adam ikinci imandуулар bir-birine bir kuruluş siyahtı, kirpiçtin связкасы болгон siyahtı. Biz musulmanlar ушундай, Пайгамбар бул хадисте айтканда "Шаббака байна асаби'и" деп айтты. Musulmanlar birimdigi ушундай. Бирине бири ушундай бекемдеш керек dedi. "Al-mu'minu kal-bunyan yashuddu ba'daha." Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem Abu Zar el-Ghifari rivayet kılan hadiste Abu Zar el-Ghifari aytат: "Men lem yehtem bi emril muslimin feleyse minhum." Kim musulmandardın tүйшүгүнө көңүл бурбаса, ачкалыгына, кыйынчылыгына, каны төгүлгөнүнө, жапа чегип жатканына көңүл бурбаса, ал алардан эмес дейт. Кайгыра билебиз урматтуу мусулман бир тууган. Ооба. Асман менен жерде айырма бар. Кээ бир балдарыбыз бир гана эмне кийим кийиш керек, эмнени жеш керек, кандай телефон көтөрүш керек, кандай машина миниш керек, өзүнүн шахваты кумар үчүн жашайт. Ал эми ошол эле кезде үммөттү ойлоп, элин ойлоп, жерин ойлоп, мекенин ойлоп, мусулман бир туугандарды ойлоп, тарбия көргөн балдарыбыз. Эч зыян көрбөйт элек. Тарбия майданында биз тарбия дасторконунда Куран болгондо, сүннөт болгондо, мусулмандар тарыхы болгондо, урматтуу мусулман бир тууганым, андай боло турганыбызда Кудус маселесин көзүбүзгө келтирели, акылыбызга түйөлү, балдарыбызга үйрөтөлү, тарбия кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва хадисти караң. La taqumu as-sa'a hatta tuqatilu al-yahud hatta yaqul al-hajar wara'ahu al-yahudi ya muslim hadha yahudi wara'i faqtulhu. Kıyamet bolboyt deyt Peygamber. Hatta tuqatil yahud, yahudiler menen salgılaşıp alарды talkalamayınca. Hatta yaqul al-hajar, kalaverse kıyamatga jakın taş
Дарақтар айтады, вара яхуди, менің артыма яхуди келіп жашынды, кел өлтіргін дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, Ирданиялык Барра Хамдан деген жигит 3-чү класста окуйт экен. Мен ошол жерде мусулман бир туугандарыма жардам берем деп, мектепке көтөргөн, өзү сумкасына таштарды салып, 5 тоодон өттү дейт. Bir жерге барып тоодон түшүп келатып, тайылып каза болуп калды дейт. Ошол жакта жүргөн бир койчу үйүнө кайра көтөрүп келди. Анын денесин. Бирок ниетинде 3-чү класстагы баланын колунан эмне кетет? Урматтуу мусулман бир тууганым, яхудилерге эмне дейбиз? Салахуддин Аюбту төрөгөн мусулмандардын жатыны уруксуз калган жок. Кудайым буйрса, дагы өзүнүн заманынын Салахуддин Аюбтары төрөлөт. Либияны коргогон Умар аль-Мухтар деген Италиянын аскерлерине каршы чоң мужахид өткөн Умар аль-Мухтар. Ал кишиге бирөө келип айткан экен, аскер башчыбыз, устазыбыз, италиялыктар самолеттерди колдонуп башталды, самолет менен бомбалап баштады деген экен. Умар аль-Мухтар самолеттер асмандын үстүндөбү, жараткан Аллах Тааланын кудуретинен бийиктеби деген экен. Жок десе, анда жогору бийик болгон, кудуреттүү болгон, биз жалбарып дуа кылган Раббыбыз бар. Урматтуу мусулман бир тууганым, айрыкча балдарыбызды кичинекей кезинде жок дегенде дуаны үйрөтөлү. Балким биз чийки сүт эмген бенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Kulli ibn Adam hattaun wa khayrul khatta'in tawwabun. Бардык адам баласы ката кылуучу дейт. Бирок ката кылгандардын эң жакшысы катасын мойнуна алып тобо кылгандар дейт. Баарыбыздын катабыз бар. Бирок балдарыбыз, наристелер, алар балагатка жете элек. Алардын барактары таптаза. Периштелер сыяктуу. Аларга жок дегенде дуа кылдыралы. Алар дуа кылсын. Эгер сен өзүңдүн дуаңа шектелсең, балдарыбызга, неберелерге дуа кылдар, мусулмандарга, айрыкча Кудуста, Газзада, Масжид Аксанын айланасында болуп жаткан мазлумдарга дуа кылсын. Ушул аятты балдарыбызга жана мусулмандар, бул Аллахнын сөзү. Жараткан Аллах Тааланын сөзүнү жеткизем. Аллах Бакара сүрөсүндө мындай дейт: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Кээ кошомоттонуп, жагынамбы, башка болом деп. Бирок Аллах Таала Куранда дейт: "Валан тарда анкал яхуду валан насара хатта таттаби'a миллатахум." Валан тарда, ey Muhammed, senden, senin ümmetinden hiç kaçan razı olmaydı. Kim razı olmaydı? El-Yahud, Yahudiler. Ve Nasara, Hristiyanlar. Hatta tattabi'a milletahum, alardın artından erçimeyince, alarga kul bolmayınca, alarga mankurt bolmayınca, alardın konunda oyunçuk bolmayınca, senden alar razı olur. Kul ayttın. İnne hudallahu huvel huda. Aytkın ey Muhammed, bu hidayet din, Allah'ın dini. وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Eğer sağa ilim kelgenden keyin, din kelgenden keyin, Kur'an kelgenden keyin de alardın artından elçi turgan bolsoң, alarga kızmatkerçi bolup turgan bolsoň, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Allah tarafından sağa hiç yardım da yok, Allah Taala tarafından sağa hiç bir dostluk da yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'tan kaytıp gele jatkan kezde, taşparang bolgon kezde Jaratkanга жалбар дуа кылды. Аллахумма илейка ашку ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. Allahumma ileyke neşku ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. O Jaratkan, men sağa kuvvatımdın azdığından, jana adamdardın arasında korduk körүүдөн sağa жалбарып şikayet arızdanamın. Ya Erhamer Rahimin, ey meyrimdүүлөрдүн meyrimdүү, ente Rabbi, Rabbil mustazafin. Sen zayıftardın, aylasızdardın, küçsüzdördün Rabbısın. Ve ente Rabbi, jana menin Rabbimsin, bizdin Rabbimiz. İlâ men tekiluni. O rayımdууlardын Rabbısı, meni da Rabbimsin, meni kimge tapşırdın deydi. Bu ümmetti kimge tapşırdın? İlâ ba'idin yetecehhemuni, meni körüp kabağı birkögön alыстагы düşmanga tapşırdın mı? Amile aduvin mellekte hamiri,
же sen менин иштеримди башкарууга берген душманга тапшырып койдуңбу дейт. Пайгамбар дуа кылып атат. Иллам якун бика алейя газабун фала убали. Эгер сен мага ачууланбасаң, эгер сенин мага каарың, газабың болбосо, анда мен эч кайгыра турган нерсе жок. Эң негизгиси сенин ыраазылыгың керек дейт. Бүгүн да урматтуу мусулман бир тууган, баарыбыз жаратканга жалбарып дуа кылабыз. Я архамар рахимин. Ey meyrimdүүлөрдүн meyrimdүүсү. Анта раббил мустазафин. Сен зайыптардын, айласыздардын Раббысың, биздин Раббыбызсың. Жараткан Аллахым, Газзадагы, Аксадагы, Кудустагы мусулман бир туугандарга Аллахым өзүң жардам бергин, өзүң күч кубат бергин, ооруларына шифа бергин. Өткөндөр шахидтердин катарында кабыл алгын. Ияка набуду ва ияка настаин. Ияка набуду ва ияка настаин. Ва саллаллаху тааля ала хайри халқи Мухаммади ва ала алихи ва асхаби ажмаин. Бирахматика архамар рахим.